Wengenza ukuthi-ke nginibingelele kunamukele kuzonke indawo la kuzofika khona le video igama lami ngumsizi aka inkosi yo-art. Mina uma uqala ungena kule channel qinisekisa uzogcinizela subscribe uzothola zonke izinto esiyiphostayo kuyona-ke le channel. Umphakathi usamangele-ke isigameko sokutholakala kwesidumbu wesilisa esitholakale emanzini ngaselokishini i-White City elaziwa ngelokishi elidala-ke laseNkandla. Umzimba-ke uhlonziwe, imininingwane-ke isagodliwe, uphenyo-ke lisaqhubeka njengoba uzibonela-ke amaphoyisa-ke kule ndawo. Kanti-ke imibono yabantu ey'nkundleni zokuxhumana baphawuleka nje. Nangomunye ethi eNkandla vele-ke ukulahleka kwabantu bathole sebeshonile akukaze-ke kuyeke kuze kube manje. Nangomunye uthi-ke kaze leli dimoni nesihlava esingaka eNkandla sivelapha ngempela-ke sizalwe sakhula kuyo le ndawo ubungekho wonke-ke lo doti usuvelaphi. Nangomunye uthi kwabuhlungu impela nje lapho-ke eNkandla senobulwane obusezingeni likasathane. Umbulali-ke umbulala kanjani-ke umuntu ebusuku?